Ja imam ideju i kako da uljepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Ideja Igelo nije samo prodavnica, već dio svakodnevnog života lokalnog stanovništva, ali i važno mjesto za sve one koji Igelo biraju za svoj odmor. Obnovom ove prodavnice željeli smo da stvorimo još ljepše, ugodnije i funkcionalnije okruženje sa većim izborom i boljom uslugom. Poseban fokus stavili smo na sveža odjeljenja koja su prostorno i asortimanski proširena. Svježe i pakovano meso, delikates, pekara kao i mljekarica sada su još pregledniji i dostupniji kupcima. Veoma mi je drago što danas prisustvujem svečanom otvaranju renoviranog marketa, jer sam ja u ovome marketu redovan kupac, koristim super karticu svaki dan. U vašem objektu smo svakodnevno, znači osim praznika i nedelje. Novi ambijent je stvarno evropski standardi, sve fino. Prvo da pohvalim uslugu od šefa Petra, pa od svih radnika, ne bi nikoga posebno izdvojila, svi su odlični. Svaki dan dolazim. Usluga je na nivou, prezadovoljni. Tako su lijepo issortirali i komocija i sve. Na jedno sigurno 20 godina koristim karticu njihovu. Uvijek ima snižene cijene, a sada pogotovo ove na plavu karticu. Kupujem u vašoj radnji, u ovoj radnji u stvari, redovno. Dolazim sezonski, znači 3 mjeseca u proleće, 3 mjeseca u jesen. I najčešće kupujem prehrambene proizvode. Znači, meso je fantastičan izbor i usluga je sjajna. Sve ostalo je standardno dobro. Dopada mi se što je osoblje izuzetno uslužno. I vrlo me obradovalo to što ste se renovirali i što je sad prostor mnogo širi, ljepši i bolje organizovan. Tako da vam želim puno uspeha i vidim da je asortiman u stvari da se zaokružili, se dodali nešto što je vezano za turizam, da je izbor pića fantastičan i uopšte želim vam puno uspeha. Sve najbolje. Kupujem redovno ovdje, sve je super. Da pozovem sve ljude koji dođu u ovaj grad da svrate u ovaj objekat, da koriste mogućnosti super kartice i sve povoljnosti. Posjetite nas i uživajte u modernom ambijentu, u napređenoj ponudi i usluzi. Dobro nam došli. Ja imam ideju i kako da uljepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Ja imam ideju i kako da uljepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro.